Pamirsa pikedah pariwana sejeroning nelebang widang bebantenan kejantenang sayan ngereredang. Punika mawinan pendidikan ngenenin indik sarana upacara patut kaicen mangda budaya Bali Hindu setata rajak nyantos ring kepungkur wekas. Pendidikan nenten keulengan ring bebantanan wiadin upekara Kemanten, nanging sanepini mabuat para yuana mangde uning ring semertin suang-suang sarana upekara sekadi canang wiadin sarana upekara sanitiosan. Kirangani pemikayun para yuana sejeroning nelebang widang bebantanan mejantan patut digelis kepikayunin. Tetujuanipun, mangde adat mewah budaya Bali nenten nyantos ical sangkaning pengerejek modernisasi. Modernisasi taler sani ngawinang para yuanane nenten uning ring sarana upacara, lomba adat mewah budaya majeng siswa wiadin mahasiswa, sekadi lomba mekarya Banten pinake parikrama sani daat becik, sejeroning nyaga kerajegan budaya Bali, nanging pendidikan sani pini mabuat, para yuana patut uning ring semertin miwata tujuan suang-suang sarana upacara. Sayan suwi, pebuat majeng serati Banten mejanten sayan ageng, puni kemawinan, penguruhan indik bebantenan dahat kebuatang, Juliana Bali TV.